mo mo radio adroba for mo radio eda Sompa 93.1 etia mo nyina da mo ase mo wo fie mu na mo atwea ben mo radio na mo de ato 93.1 no ye da mo ase aboane takra na ma de yekese mo dawroma ene yete baabi mu ni ho ayi ni ho ya da mo ase se mo so e mu pa Sompa everywhere Sompa FM everywhere Sompa FM everywhere Sompa TV yeah ready share obi amai mama me fa kwanya so na mema mewura na asko man pon hina kwaba oko Canada waba emom oba na rehoso simply say na yire afrimu na yire ne di kai wo Canada 2 weeks ansana wono woko unfortunately yeah all kono na wonye kunafo obay waye kunafo but bibia nyame asem na memo akwa beburu ye ma wo yakopa so na yire on trans on 41 years yeah but the nyame baby I minim say ni pani biate be so empty na onyame cheche ne we be man no majuro nyu no be ma enne no madura enyu no okay nana menen konwasofo ni nyina yema yakọ yema akọ abasoso sa no wube ni pebia oya de ni abako bakwaja bako okay ene enso yaba ene so ye obi ka papa ne asem ewufie ha da bia wasem a eba ene so asem ewufie ha oforso be ma wa ha kontojibu ohia kuma nana na aka sema wira ho so bibia nyame asem hey ayasem me call babru mu na hu sese babru ball din ball babru bon chiwie din chiwie babru bo prekese din prekese ya say babru bo prekese din ewo Exodus 30:34 Exodus 30:34 ho ene babru obo prekese din yanhwe se ewo ho Exodus 30:34 ho na babru bo prekese din ebi no friend soup incense ya say wo page 98 of Old Testament. No, is it? No, page in there. Page 80. Exodus 30:34. Here say a Bible bo prekese di nampa. Na urade ka kire Moses say fa nuhwam
aneneduro ene nyurahwam ene prekese hwehwam ene ohwam fufuo gyenegyene wonsusu ni nyina pɛ na fa yɛ aduhwam a wɔhyɛ dufrafo nsa no ɛso adufra waposa yɛ gyenegyene ne kronkron na nyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ incense bi ma no na incense ne ma obubu odi sɛ yɛ yamfra emfa nyɛ aduhwam ma no ana menka na sɛ ayɛ incense ana spray bi saade yɛ hwehwane bi onyankopɔn bɔ prekese din na onyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ obi obɛyɛ saade ni bi no kum no wonkuno because I special on sɛ otumfo yɛ nwunu ntoma bi ma no obi ani kwan sɛ onwunu bi bɛkyɛ ogyedua ka sɛ ɔhene bi wɔ ɔmo de da no mempɛ sɛ mebɔ okuro ndi ɔmo sɛ ne sika mpaboa no yɛ otumfo de a sika kyakyaagye so ɔmo akwai sɛ yɛ bi ansa na watumi ayɛ ɔmo kɔkyere nkurɔfoɔ no gyedua kurumo nkonnwasofoɔ no one ɔmo kyerɛ efunu no gyedua efunu no a yɛde da no a sika mpaboa no hɛ no yɛkyerɛ gyedua ɛne ɔkyerɛ wɔ hema no ɛne mpanimfoɔ no so gyedua ɔmo efunu no yeah tebu otumfo ngwana esa no so ɛno no so bi asabi prekasa ne brofo de gabalum and a boarding ɛwɔ yɛhwɛ ɛnkyiwie no hwɛ Samuel nwoma edi kai hɔ hɔ na ɔbɔ ɛnkyiwie din eti donson kyikyemu donson yɛhwɛ 1 Samuel 17 abruati ankasa ohwɛ mame na ama me ho kyerɛ me enti Samuel wo me di kan eti donson oh sasa yi okay okay se bia o pese sofo no hwe mame ana oh ai na bet ma hwe yo Echo Samuel wo me di kan eti donson enti chemu donson ɔse na yi saka kyerɛ ne ba David sɛ fa wo nuanom no ma yi enchiria fa wo nuanom no ma yi enchiria efa yi ne pa no dui tumrika kɔ enslam kɔ ma wo nuanom okay now omo wo esem ene wo ma no ene wo se onfa nchiria ene pa no na yade a ensentem na nanom omo kɔsa enchiria gari ene nuane bi osofo bi anu wadi 120 years ekɔ interview no for kurum no o se ne papa ekɔ ya santo awo no kora na wanyini wo huni one ne maame ekugya ne papa kwai na ne maame achinchiwie gari ane niam bi na o ne papa ji ye na ne maame koresu na ne papa man sika se9 ana omudi titimu okay so on fine chiwe ne panu enkomani nuanom ewo sem very good okay chiwe roasted corn sana bruni efre no bra yache na 1 Peter 3:10 obo kukurududin ewo babru kukurudu 2 Peter 3:10 2 Peter obo kukurududin MPP din ewo babru mu nti petrol mo etoso mienu eti mi ensan chichemudu ose na erade da no beba sede owifo ba emu na osoro di kukurudu betwamakro medase onyankopon bible san bo NDC sudin ewo babru mu katacho na kukurudu no say aye osoro mna ne ana say osoro no osoro mu na yekukurudu ana omode ma osoro omode to abo akese oba na ne mebubu fa na obo NDC sudin osoro twam kwa kukurudu ni Isaiah 4:5 Isaiah 4:5
Isaiah 4 verse 5. Okay. Enti Isaiah 1:99 ni chemu enum no. Na Awurade beye mununkum ni wiesie awia. Awurade beye mununkum ni wiesie awia. Ni ojaframa hran anadwo. Na ojaframa asna anadwo. Akata Zion bepo so tena bia nyina ne nkrofo a wahia ho no. Na akatamanso akata ni monyam ne so nyina. Good. Enti akatamanso. NDC enso Bible mu. Akatamanso no a esa wo Isaiah Jeremiah 43 verse 10 ebriniti mama yenyampo katamazu mumienu okay abujafo yakwe rim tata ala kaza si wana akatamazu bekata yeni munyamso na kukude twamko bekata so na chese wia ensho na kukude twamko so de kukuru betwam akọ okay esa ni o ma wo mienu nyina wo Bible mu na de na asma ono abujafo nyago popa next week ya bekenka be bia obo ball din e wo Bible mu ball na aso bu nyon no bobo ayo wase onyanko pa bu fudaro be hwidi patro se ball sa no ka no next week ya be ba abuzafo Sompa 93.1 na mutie no Asem Mpe Nipa dwumadie no na ye de bremo no o ma yenya fast na yenko ye futu sem no so afutu sem no eneso ye di biaba jana zo bagasi gaze wonya zamana da bi na de wonya no sikana ados ya bre fe kwa ni jim ye na de ni je amoni ma minya asa okay and asema me de bremo no akrobeto ta kapa o who knows tomorrow who knows tomorrow and they futu se me odi panim watena sem enti dafo susu hwa na wonim ni awotena ade bre wo onipa bia wasasi so no onim 2 hours awere nimu me kan asem we kro be sem Mmrantehene waka tenten dodo when the nim 10 minutes awere nimu seconds crap dia wo de wani hunu no na wo ka me kwa ha akoto wi jape krom ababa wo bi ka se me wose Mmrantehene me nim ku ne didi bom ni ade enti me ba ya na odenkraja efiofo no se okusina dafo bi aba nti mentwen no ansana ya didi wose set of asa ekura okọ ya no wasan ba bi e no be change set na fa foforo obare te wa some 10 minutes pe nantietem no ba ne ho no fie ho adai wo pia ko bisa ese okunu no wawu ka no wode kusina dafo no ma no na wakosi no oba bridge bim hanyenan wankasa nanka obaya ni da so se oni ne kunu beton sa didi ma ne kunu yi na mato nanim na ono so ate na ma se ne kunu anu anije betimi adane wawere ho ability ya wo ye de ya wudumi hu de wo wanim da ene na me ka kire Adam nana enti brebra wo ho ase na wonim ne wo nimu enani wo na ade wo chena ahwa ho anything can happen to you ebia sebo me kan wo no me se me tuma punu mo no maba na makra da na se da na me kwaba mama so anu ano no because me takem me de imagine mani ma yiri siti ada dan kana me kan yie na de na tiri bom bitimi habe de wa wi nsade na nikum ba be you have to kwan mo de wa pentam a of de badwira me so eno so ye be kana sai abusuafo sa won take mu a wona mka akwa ho
a toda bia do nam ka kwa ho kra no life you're more dangerous asoma me ka che wono no obi nim se kwa ya wo tuo de be wie wu a anko tena na se dwene ne ho ka wo kwete mande wakɔhwe asem wo wuo no kra no sabia nya do a yesi aye ma na ne meti ko chinchina famitna ha obey sana emoni nim se obehia nkwa isi ewu a akodai nanka wasimpogomu me nana wose wasimpogomu nanka ne sika ne na hunyade aben efise nanka wo bekọ America akotonyum sisi baby hotel obeda bribia according to reliable sources ne ma me kra kan say sadia samonna hey wo siaso wo esiaso na baba ekosia na nkwa isi ti Britia mu na nipa firi anigie mu akwa werehum Britia mu o na nipa firi anigie mu na okoduru werehum nipa nche na wadi amia ba ma bi tena se ewo Afram place forifori na ne friend headman PWD for no ye adwuma hon kwaro so no na mo headman no na ne nsem ye onya 65 years ansa no wo first born na ne nsem ye nti no on ho na manfo je bosia de twitwa ye ho ba yere bere no na bia obetua o hibidia no obetua ndi headman no ye money lender se de bruni be kan no you be o mammosia enti na wokura big support okura crowd enti owo ne ba no at the age of 65 and also oto no bedi din kai oye mosini na ya hihie ne be na ne be dan nsa so na omoto nwom na nwom no omo ato no mosikasa omoto no sante kasem Harry man wonwo bada wawo bande Harry man wonwo bada wawo bad na Harry man wa shebata karikesie bi na kwede dan saso na mosifo mo yin kece Harry man wonwo bada wawo bande na order dan ho na oya na wahuri akoda no na waso nti oya ya wo twa ne ho se na batakarin eye kuha nti wahuri akoda no na batakarin be gu nani ai ohuna akoda na so no efom him kwara ne ke mu Johnson ho sa fon wakum nwai wakum mrechie ono aye nwai mrechie wayi ni ono aya dro no embayi amu ye nuane ni pe free area hot wo hwe na oni patrata ma ni free ha ni aba ye ko headman ne bedi tori bi na wa hihye ne ho ahihye se de Bokotna ponko should be say because that is the first born at the age of 65. Oska to ye bedin mana kosoro pa ye nua no kwara no ma me de osiesie ne ho na omo fi na di ho na omo bo nwumi kece wa bane Harry man wa bada wa bane ai nyasam ketwa me tremu omuno ha some few minutes Harry man bay ewu enuane ayeye no hwan na ekodi abanku ya kamutuo ya wofufu oh say nani age on say on bata kese paro down hu say ya say chinti say benchi ye no batakari ndi hu ne anya no bi na ye wona kese pa oh yeah so wo say that cry ma ye nwunu batakari osim ebre no mosifo batakari no chen wa say krukrukuku na obi ni me say okodua so na Asem beto no omo no adansi ni di na chi ka wa nkodua so no dem okay bibie betimi asi e wo nipa da sani abrabom enti na onyankopon na otuefo se ya ye mfa chena hoahoa ho ohine yene fa me call James 4 verse 13 to 15 James 4 Yakob ngoma no 39
chichemu edumiensa kosi edunum no asem bi ho fa bra Yes, for James 4 verse 13 to 15 Samo for 14 to 15 okay 13 to 15 Yakobo man 18:9 ni chichemu edumiensa omo oyam chicho se ne wana akopem se wadaro edunum okay 13 efia sam ne se wo china wo de hoahoa won ho wo china ye de hoahoa ye ho ebo ho dwan na afa mu mo amoka se mo nam wo keka se ene ne ochina ye bekọ se ye bekọ Dubai akodi ho ye bekọ Togo ye bekọ Nigeria ye bedi wanya ne aba ye be ko ye business bi na ya to na ye nyamfaso na ya koto na ya ton na ye nyamfaso na nso munim de ebeba wo china na nso munim ne ye beba china na mo nkwa ne din efiri se mo ye huhuro a eyi ne ho kakra mo nkwa te se iceberg da ho from efa ho no a ne ewiem kofi wo ne hi afi na ayira blog no hunu bio ayira ne mo manka mo nka se mom enkasa se mo ka se ankasa se mo ka se se urade pa na ye nyankwa be ye anan na me papa ta ka pa jasa manwu a afeda manwu a afeda nyame antwame antwene a no ta ka na minima de kro ya wo ka afeda nyame antwame antwene a enti wose aya yenka se nyame pa urade pa ochina mekwa ha next week mekwa ha na mayen kan watra because wunnim nia ewo wanimu abrantie bi fra America ba ne ma me ka chire no ne ma me yewu oba ba yeyi omono okọ printing krata no oba me office ebe yi me de ma me chire wo yifo no mo ati yi paso wa sign dina se kama abrantie so osua nwoma awusu degree akese pa ewo America mem na kwase ni yesi da dwuma so suit no de kwa dwuma abrofo bi kura asenase ti aboabo asika no obaye ne maame ye oba printing krata no wanfa ka ma fisena ye britia o printing krata no sprinter wotena mu a wosan de akokọ no ngre kwem na sprinter ko hwe ase no wote ekwa ho party ni tiri ko hwe bu bi so ha na branti ni wuye enti abrantie no awabre me krata se dase ye ne maame ye me bejam no Mmrantehene ya bro na wo ba bebo me pa me mete ye no na chese abusuafo de na yie no aka ne maame de no enti krata mo print ye no omo asan e de aba printing press wo say yensesa no ne emfa brantie ne picture enka ne maame de no ho who told this guy see abaya on ne maame ye dakoro ono a oboabo adoma no ama ya bejam no master eneni wo na do china ahoahoa ho okay abuzafo mama yenko na yenko hwe asem bi ewo osenka futri miensa chimu dunkuno ho a na yemfa enne afutusem no enko na wieye man can die at any time madam for kwampoku na kan ye no we sa papa better semu yo kan e de me wire mfiri da kwampoku kwa ina ni tiri twi pila sei otisum na mbisa na yere sana be ma asmazi wo wukun o se ono o twiri pila no kwa we sa better na na wo de ensan na bekun o se o kai e wo no de be wudi na so kwase afo be dika omono o kasa na o twi bi no kura ba no madam fi wuye kwa poku si wuri di bo na kwase afo be dika avere ya ono okuri Ecclesiastes 3 verse 19 Osanka 40 miensa ne chichemu edunkuno na nipa ma hyebre ne mo hyebre o nipa da sani hyebre ne abo akusie hyebre abo atwe onam wura mu hyebre o se eyepe na hyebre kro da ho ma won na hyebre kro ene da ho ema emoa ene nipa se we wo tie no se di aboa akoko wo tie no se di ebro nyabre ya so akoko mu tware mene no sa nso na we nso wo tie sa ena
onipa so wotie fati so baako na wo nyina wo honhom baako ena omu nyina wo moja baako ena wo mu ko na chene a onipa be chene aboa ni ho chene nipa be cha aboa no eni ho medawase fati na nyina kura ye huhu nipa nyema nyina ye huhu de nyema nyina ye huhu de oh everybody ni ye be kuma kokko bi na me ba na se daddy yensan no na onene mfia kakra na abre achechi na ache na nsu ye di bedutu no sija so yesane no a no na tabam kokokokoko ahote akukọ bedie bi atwamu na ni so ai no de aboro so e mape ai ne yonko akukọ ni bese na anu ne de akrom so ntokwa ai ubedwanu hwesu nwane ubedwanu hwesu nwane o nwane kwa hene ayo onim de free soba sa wonim de free soba na kan nipa nim de free soba ko ba ko froka e man de na ko hwiase sa na mpesa meka hwe yire no ade be ye wono ane ho adwuma no odi ye pam no aha no adesue wo mu amede ma wo ne se owu aben wo pa enso ntokwa hunu asanom masem ane nyama bebre sabe o mesremo sabe nade o se na futuro nyate ulman o babri wat wana titibi afri mo se mia adai o se ho se na nyade ulman o kenka babu na ohunu ba bia masem wa no ode ayi pen asensanse ye kama because ono say the credit asa onko chisi wo ba bia ti ho se be na korokoro de tot de wo pe to go hunu ba bia no mo san de sakasaka ba no wasum o de rule to we what if ti obi je babula pe quotation o ma na babulu enkwara na titi ana se o se o mi ana me titi free ho no ade no titi bia free o se ho asem no nyede o pe kasa bia ho asem no nyede sana sebe asofo bi kurate that baby kiki no onko hoda but every good preacher bia no baby kiki won kure se okoho na usuade baby I was what the makwa monzo mfama kwa obetwa ne bafu na mpe hopa malafu bi osere masore na eduru baby e beto correction mo mfama no sika ne de o nyame ne bo sika o sika ho nko ase de be ma sikiki no adofo no so udua na chenchen abotwa na chenchen udua de bafu udua de bafu nyame ne bo sika mo pesa quotation is alafu wa ze osoro cho koto correction ala so for bor brade na naji du be ma na komfa ko be yi bi bafu dia se nya kopa ni onyam enti wa hunu se so for de na adwene edidi no ho enti wa ja so for mo pesa ba awusa for mama yentie computer so adwadi na waire utiame makam Asem Mpe obi abodi ene me pento kwa ne Friday that's it yo sorry as a computer na jigala say bra so boro ya mana mo anya hwe I'm sorry minya signal bi na no da sem sunti okay omo ciao ene Friday bi bia timasi no bia fa no ho yancha ya tiefo ni ahefo omo sabe mo peso mo TV my word katacho na asem na ode aba no obi se enye de na obi awo kwan ya ofa so asem ye ne de ene obi aso kwan ya se weekend start ne ti e be ka se enye de na ye afutu sem bi no be fe jem ne bi kura nkofie katacho ana asem na ode aba no se wo hwe eno ma aba ye kasa ayi so ayi de kasa yi e se fre bibi di TikTok katacho se wo hwe pa de nipa bi enua ma na enua memma bi
ensem wo mo kan de wo mo na me hu obi a wo kasa bia wo sai yisu a me hu obi a wo kasa se nyame pa me hu bi da de sasi ne bo se me hwema sore dan wo nyonko ne me wa fe ne me atale we ne the bag ne mpaboa me cry combination designer wear akuku danfo pa bia na ehwehwe ebo omudin ya pese ebo omudin wo ha ne ubo omudin a o hwe ma hu wo mo dabi agada jana mi busa so ko bantama ne asafo no mo no a adan esisi wo no omu wura no nto omo ho condemn to theater crow from cra omo esi da ho nobody is alive ya na edume bi ene afutu sami obi a ose me de mea me ne mea asase me na me dia magie free winsem me na asase na me dia wa to ya kan so me se magie what the be ko hene lema e be da ne ja ma to bo du me bi se ya na katacho se wo da ma na upie te se dia na wo ka se upia wo ka che wo da se me ko mama na me busa se ye nuan mu bi o mo sisi adan ye ja tom ye be ka che se mu fie de ja tom no ya na omo no ma no ya na nti sen na wo si hu fa o ma ye boni bi ate nyame ana hwe obi timi hye ne no ma hye na ne ba ya yire no na ne ba ni tema dafo bi o ja na ne na mva ba ni o ja omo kwan na ne baketwa dademo tia kwanja na ne ka chen say hey me pese me boni de a ebe ya sem kese pa wo dan ni jai dai atomu no o diri me ka bae ki se ja na so wosoro enti wo ja na mvo ne kwa nyina wo se ja dan so eja so wosoro na ede ayi pa ba wo ko se so sa na yi agufom I'm say the plywood ne sili ya so what the a plastic TNG de bi dia e fa bere pa ansa ne jana timi atiesi dem ho akore da ho tajai mu what you dada me she and no mo so ayire ne papa no so kwa oma kata chao dia me pese me kan se akuku danfo bi ayi japade wo mo ko enti ya na ye nua no mo wo saa yisu na meme ne hwan na asase me na me dia esrawo yesrawo na nim da bi na dia de wanim no wonim aka na wo twa kata chao ya tia sesi ye pon ya sebe nyame mfa sama se ye twa run about yi na panyan ye ni mo anke be ko sanke be da ke be program ma de ache ke be ye program ma de ache nanso ye nim he na no ye ko overtake bi ye ye no wo no traffic light national ya kwa no ko kan ewure mu no ho apenam se me se me bone fache se nyankopon se bekada kwa mo awu a wo so bone fache o de chew ayo enti dan me se mu nyam bone fache ma mo wona ya ansere wo awu de ata na ekusi abewatia meboa se ne bone fache ma no nti kada cho another asema ba o me da wase ya wo de ma me fancy ana okay my computer somra afere computer na bo ajo You mean tell me an appointment time now? Oh, Mira, you want to do too much, Jenny? Wow, I'm saying I'll be seeing blanket, I will doormat, American Touch Laundry Service, American Touch Laundry Service, the reliable place. I recommended your mobile. Now say you know maybe to say seal, curtains, blankets, woolen carpet. Sorry for officer who will move from Cobedia and I won't say no family. Wedding don't need dinner when you bet me the call. Share, you bet me the call, bet my own way to many if you said, sophisticated machines every US abuchi mama ba omdi ejuma piafa enoma ye besa ma water tank services, water treatment and water preservation enti banks ahodo office ahodo and I said opesa ye bag fee maybe clean up exercise ya any free American Touch Laundry Service more Bremen UGC near Apollo Way Junction share OCE a driver frame and was 0598 046435 and I say 0246 340254 American Touch Laundry Services. You be channel. Okay. Me da wase American Touch Laundry Services. Pa. Yopo. Project Nipa. Me ka se wata di bi o ha ngoro so wo yiri be si o ana wo be si o bo a be se no. He said unim detergent pa so di si.
nema bi ho a broni ye se fafa fidim nyontoma fufuo no black and white no where you wadwe se obesi a nyontoma na ise kente katacho ebi de anya kura o se no ono ani si ye fako American Touch Laundry Services woolen carpet no mesraw bo modern fako American Touch Laundry Services what three nipa na wakọ hu suku enim sade yes o da ne samade ne ye kama water tank mu no wo boa wo antimi ohuru mu da o nan kura wo ikosi mu no infection emom omo rubber bi ese mo de hihye nan ne nsama enema ye kama impidities ya wo tank ni mu no hu na wo kura wo no mu nsuo da wo ka mu ka seat na se nkate hu no ne dia nyesem fa ha yasem bomodna fama wo mbetutu seat no te se ombe yim adwuma kasankasa sika ni mo hwehwehwem eyi no mbe horo dashboard no mbe horo a policy ne kama abusan for home and office be biara door to door e ba baje e be san de abrew express wo ho e danu an obaje ye danu mbesi atoso danu ade abrew danu a emanwumre no wo de akọ ba bia pese wo de kro brema UGC oban abolo we jansen hwa number of phrases here je number no fato wo nye se nye nnen wa de ayi fikura wo de je number no to wo na dan kwa ma bia wo frɛ wo na wo ma ba ye ne ma yopo de ama 0598 046 435 0598 046 435 and 0246 340 254 0246 340 254 Mami si first one so bio 0598 046 435 okay so for bremna yan content chawo me dasi katacho na asem a odi abaidi ahwefo ne etiefo e de ye adwuma katacho ka be boye pa aka e be boa me nyam shoma kosoro no who knows tomorrow